Bienvenido Kuyamasi. Un joven mascasga pastorninta. Oranampaj pacienciayuj kanampaj. Pastor hap'itawan gongorchakusqa. Nisqataj, Señor Jesús, apamuy kay jovenman aska llakiykunasta. Joventaj nisqa, amaraj pastor, mana chaytachu mañaygi. Pacienciayuj kayta munani. Watejmanta gongorikusqa, Señor Jesús, apamuy kay jovenman aska llakiykunasta. Joventaj phiñakuytawan nisqa, mana chaytachu mañarqaygi pastor, noqa pacienciayuj kay munani. Pastorta hasikuytawan nisqa, apamuy Diospaj palabranta, ñawirispa kana kay libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3pi. Maychus niwanchik. Gloria kunchis yakiykunaspi, chaypi tariyatigichis pacienciata. Ñawpajpi noqanchik suyajkanchik qillqasqa kartata, iskay 15 diyata, mana quejakuspa. Kunan tiempo tukuy imata munanchik apurata. Mana haywawahtinchiktaj phiñakunchik. Chantapis ninchik imahtin mana purata haywawaykichu nispa. Chayrayku niwanchik Diospaj palabranpi. Yakiykunas apachimusonqa pacienciata. Pacienciataj haywasonqa pruebasta. Pruebaspitaj tariyatigi esperanzata. Kallpachana paciencianchikta kunan tiempo. Bendiciones.